Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inday ibasa ti Proverbio 23, versikulo 10 ken 11. Di mo yalis ti mohon ti daga, wano sakupan ti talon ako kwa dagiti ulila. Ti apo tinapigsa amangi kaluya kadakwada, kat isunto ti mangiruper iti kalintigan, ama ibosor kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Kas ano kami paitakan ni ading ko, aboy, nanang. Awan kamutan. Awan lang arudan ti amami. Ngamsim maruno kamutan. Dua kami kadilaan ka ni Manang Gina. Ngagyan ijabalay tayo. Nanang! Ano santa na ading ko? Sana balik. Kaaruba tamat daw litag magno. Kan Auntie Diana nga asawa na. Kan Auntie Larissa. Kasi tamat Manang. Nagsapataan na ulila. Wen nga ruad ading ko. Okay, datayo laangan tinabati diti Campo Santo. Agawid tayon. Tani, umayon ti Tudo. Auntie, dua kami kadilaan ka ni Manang ko. Ngagyan ijabalay mi. No kaya't yu lakit ti. Umay kayo ijibalay mi. Apay nga iniyawid mo dito'y balay, day taduang upeng. Di kakadi maasyan kadagiti duwa nga uping. Nagsapadaan na ulila. Sakit din ti aking kargo kadagita nga ubeng. Bay amlatan. Kaasi da asangit iji Campo Santo. Saan lang matasak ti kabagyan dagita nga ubeng ah? O nay ka ta nagtangkan ti pusom. Awan ka di asim. Kasyak dagiti tao no adda magimulak. Angem no awan, nampara kuma. Ay, pakawanin na ka kumati Diyos, gapo iti kasta nga ugalin. Ingkan iwayway ti kalding. Amangan no umay ni angkal kat agungat. Saan ko nga iwayway jay daklabulog? Sumangdumot Manang. Ha? Sangduan na ka? Un nga rod Manang. Idi kalman. Intarayak tasang dunak. Kabut-butang nga rod ano kasta dayjay akalding. Inak iwayway. Ngam jesan sumangdo ti iwayway ko. Sige ading. Inton malpas ti karkaraidak. Dungata amang iwayway. No sumangdo, bautak. Ngun Manang, no sumangdo, bautam met, taiguyod ko matitalina. Sige, ipagod mo. Tailayat ko to'y baot. No sangdon na ka, bautak. Sige, taipagod ko. Ni, umayan, sumangdo, bautak. Hoy! Ha? Apay abinaot mo ti kalding ko, ha? Sumangdumat ngamin, angkal. Amangan numatumba ni ading ko amang ipagpagod. Sinalbag kayo nga ubeng. Aguray kayo man dito, tabautin kayo may. Tumaritan Manang, umayon ti baot. Wala rin, tumanaytan, nasakit ni Hoy! Sakit ti baot Manang. Kabutang ko ni Uncle. Uray siyak mat, ading. Kabutang kumat. Anya ngay ti aramidon ta Manang. No agawid tayo jay balay tayo. Awan ka ng tayo jay. Maysa, mabuto nga. Nudwa tala ang ijay balay. Amangan no nagpigsa ti panang baot ni Uncle kadata. Apay nga ikaluyan na jay kalding. Kat agsang dungarod. Napatpatag siguro ajay kalding ngam data. Nauyong ni Uncle, Manang. Apay nga da kayo dito danan. Ne, apay kas kailan mabut-butang. Kung amin, auntie, tinarayan mi ni Uncle Magno. Tabautan na kami ngamin. Apay abautin na kayo. Binaot ko ngamin ti kalding ni Uncle. Taagsang do. Jay ka di bulog ana uyong. Wen, auntie,
Sangduan na ngamin ni Boy amang ipagpagot iti talina. Isabi na out ko. Day tati makagapo, tapno bautan na kayo? Wan, auntie. Anya nga di aramidon mi. Mabutan kami. Ala, umay kayo laangan ije balay. Ano sa yun ijay? Wan, auntie. Umay kami di balayo. Takabutang mi ni Uncle Magno. Ayan dagi nga ubing. Apay nga awan da ditoy. Napanday di balay da Larissa. Apay ngamin nga imbagam kano abaotom ida. Apay ajak bautan kat binaot damat di bulog akalding ko. Kasano kat agsang domot kano? Kasano no madangran di ubeng? Sinalbag dagi nga ubing. Mapanak man kit di talon tayalis ko timuhon ti dagada. Ne, apay ayalis mo. San nga mo dagi nga ubing ti patingga ti dagat? Ken ti daga day di inada. Saan agaputa ubing dakat gondawayam ti kina inosenteda. Basta, yalis ko ti muhon, tapno lumawa ti daga. Oh, dito'y ti kwarto yung agkapsat. Ay, agyaman kami, auntie. Imbaglakit din, taadda ka nagkamangan mi. Nasingpot kanyak ididay dinanang yung. Iso asan arumbang abaybayan kayo. Auntie, apay ang nauyong ni Uncle. Ubing kami pailaang, talaga ang nauyungan ni Manong Magno. Kastagayam, auntie. Kanayon pa'y nga agungat ija balayda. Sigod akas jenan, ubing. Saan kayon amapmapan ijay balayda, ah? Wan, auntie. Sana bale, taadungat ti amumi at trabahuan ditoy. Agluto, agdanos, kan aginnaw. Amok da kita, Auntie Larissa. Anda papanag, ibagam to kadagiti ubing, tamapandan to alaan ti kalding kantinuang. At damod lagay ang masapol mo kadagijay nga ubing. Apay nga rod anaranggas ka. Iso apimanaw da. Baybay akit den ti kalakuan nga aramidan da. Ay, imbag no kayat dapay ti umay ditoy. Apay kumadi da kayat. Kinayat da ti imay idi ditoy. Saan kit di itan? Ay, saan da malipatan ti kinaranggas mo? Adula amin day tangay bagbagam. Ala, mapanakon. Basta ibaon mo to dagiti ubeng, ha? Mare, imbag ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Adan sakit na patag nga ibagam, maray. Ay na nakitak namin ti inaramid ni Manong Magno. Ang saan mo nga ibang baga-asyak tinangidanon kan ka Anya ti inaramid na, maray. Saan ka di anilakay mo timang tantalon iti daga, day di manang mo? Unmat, apay ka di, ada ka di parikot. Nakitak namin nga adda ikalkali ni Manong Magno idi namin san iti asidag ti talon. Anya ka direta nga ikalkali na, maray. Napanak ijay idi kalman. Nakitak at daan amuhon. Nayalis iti sigod nga ayan na. Anya? Inyalis na ti daan amuhon? Taapay, anya ti panggap na. Kaya't na siguro alumawa ti dagana. Ngam pumasit mo ti pan nakakukwa dagiti ubing. Tawiden ko madagiti ubing day di atalon. Day tangarod ket mare. Iso nga indanon ko kan ka, tapno ammom ti naramid na. Unay lakit din ni Manong Magno. Agom at talaga. Awan samat ni Manong, Manang. Agmay-may sakan samat. Ay, jakman ammo no napnapanan ni Magno. Apay ka di. Naamwak ngaming ti inaramid na. Ti panangyalis na itidaan amuhon itidaga atawidan ko madagiti ubing, Manang. Anya, inaramid na latta ti panggap na? Kunakno di na inaramid ta inanawak mo. Inaramid na, Manang. Saan arumbang nga agawin na titawidan dagiti ubing? Ay, saan ko nga anugutan day ta nga inaramid na, ipag? Agyamanak, Manang. Kasaumtuman nga rod ni Manong. Ta isubli na timuhon iti sigod nga ayan na. Wan, ipag. Ibagak apaman asumangpat. Sige, Manang, inak nga rodan. Si kantulat tan timang ibagakin ni Manong Magno. Barang isubli na.
Imbag ta simmangpot kan. Apay nga inyalis mo ti daan amuhon iti talon. Nang ibagamat kan ka. Di ka kitagyaman, talumawa ti daga tayo. Maitugot mo ka di day tanalawa adaga numatay ka. Day laang pangikalyandakan ka ti makuna adagam to. Apay aya, kontrabida ka. Saan kit din apod no? Uray naglawa ti dagam. Agpada ti pakaikalyam iti awan dagana. Ti umanayan laang tilungon mo ti mabukudam. Dayana, Ingkay subli ti mohon iti sigod nga ayan na. isublik to inton madanon ti tsimpo. Kasano no ibaga ni Apo Diyos nga isubli mon ti binulod mo abiyag mo? O, kasanumpay ama isubli? Oy, di ka man nagsasawi ti kasta. Ibagbagak laeng ti pudno, magno. Saan mo nga orayon pa nga adama di ama pasamakan ka sa kanto agbalaw? Mare, nakasaom ka di ti kabsat mo? Saan ko anadanon, Mare? Niipag kunton ti mangibagakin ni Manong. Imbagam ka di asyak tinangidanon? Saan? Imbagaklatan anakitak anayalis. Mare, ayunan ka di ti asawan ni Manong mo ti inaramid ti asawa na? Panagkunakit saan? Nakuna na ngamin nga inanawa na ididamo, nga imbaga ni Manong nga iyalis na. Kasta ka di? Ay, kunak noan niya ngamin ti ikalkalin ni Manong mo. Idinapan ko kinita. Muhon mo't gayam. Ikarkararag ko ang makapagpanunot ko matikabsat ko. Kat saan na nga aguman ti dagadag iti ulila nga ubing. Wen nga rod Imbes nga iso timang tulong kadag iti kaanakan nyo. Ang takawan na paikit di ida. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Manong. Apay ka di. Oy, isublim dagiti ubing dito'y balay. Imbagla pagpasturak iti kalding kanwang. Tila ang pakairanudam kadag iti ubing ti pampanunutam. Ngam di mo mapanunot ti pagsayaatan da. Pagkunamat. Saan kit din? Ammom ka di nga da mapasamak at tax mapping. Apay ti tax mapping. Adda umay agrelocate kadag iti nagbeddengan ti daga ti tunggal tao. Kat, anya ko manukasta. No adda nayalis amuhon, maamuan da ta agrelocate dalake nga rod. Adda plano ti daga asurutan da. Madusa lakit di ti tao anang yalis iti muhon. Nadamag mo ka din ti imbagada nga adda umay agrokod iti dagdaga. Kano da kano nga umay? Daytoy kano alawas. Day tamot ti damag ko. Kasano numaduktalan da nga imalis ti mohon. O, di ka kadi maputang. Sigurado ka di nga umay dagita agrokod. Wen nga rod kano, para iti tax mapping ako nada. Mapaayaban dagiti amin nga akin sakop iti marukod. Sige, tama pa na kay talon. Anya ti aramay dami jay, kat samip ngatan. Basta, iyag mo ti flashlight, tay nakon. Napanan nga ta ni Manong mo, idi agsip ngatan. Nakitak manang, iso asinurot ko. Sinurot mo? Napanan na iti dayjay nga oras, ipag. Napan na insubli ti muhon iti sigod nga ayan na, ipag. Anya? Ay, dinangag ti Diyos tikid daw ko, nga agbaliw ko mati panunot na. Uray siya, kastamot ting karkararag ko. Ngamin, para kadagiti ubing dagi atalon. Saan abinaybayan ti Diyos dagiti ubing? Di mo iruruman ti awanan gaway, gaputa ti Diyos ti mangsalwad kadakwada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540.
Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inte ibasa ti Proverbio 28, versikulo 22. Kamkamatan ti naimot a tao ti kinabaknang, ngam saan na nga mo nga umay to kankwana ti kinarigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nakabirok ka ka din iti trabahom, Gwen. Saan pa'y nga rod, auntie? Katanya ngay nga rod ter aramidam. Alangan mo at apapakpakan kalatan kadagiti dadakkel mo. Naka-apply akon iti trabaho, auntie. Urayik lang ti awag da para ija interview. Una, agtrabaho ka, taday tati may parbang. Tadi kay kat umot-utang latan kanyak. Auntie, Saan kit din? Day tala ti pagalistuan nyo. Takasanumat ngamin, di yo amo tagdiskarte ti biag, awan amuyo. Kastoy gayam kirik na tinakaturpos. Kunak no naragsak, saan mat gayam, nagrigat tagbirok iti trabaho. ay, naku namon, friend. Si Kangay Jana, ada ka din nasarakam at trabahom? Kwa? Agtrab-trabaho ak ije pangananda angkel ko. Kasta ka di, amangan no agbirbirok dapay iti katulungan da. Tani, talaga ka sa pulak ti kwarta. Apay, kayat yu ti agtrabaho ijay? Hiring damot kit di ita iti service crew. Sige man, ipadas mi ka ni Sheena ti ag-apply. Nanang, nakabiro ka kun iti pagtrabaho. Ay mayat ano kasta, anak ko. Tanay, agproblema kami iti pang tuition fee ni ading mo. Ahon gayam. Panag-enroll into next week. Jakon nasiputan ti aldaw. Gapo iti panagbirbiro ko iti trabaho. Anak ko, mabalin ka di asikapay lang ti mapan ija ayan daan tim nga Elena. Ingka ko mabumulod iti pang tuition fee ni ading mo. Ko? Sige, nanang. Siya kun ti mapan. Oh, Gwen, nakaumay ka man. Anya ti masapul mo? Kwa auntie. Mabalin ka diti umutang iti pag-tuition fee ni ading ko. Na, apay, awan pay lati trabahom nga ginggayta. Unay daytan. Addan trabaho k auntie. Ngam kargrugik pay laeng. Isu nga awan pay sweldo. Ay, sapay kumataday tuyon ti maudi apa nagbulod yo. Day tala ti pagalispan yo. Ti umutang, naimbag kumamat no agbayad kayo adagos. Day to'y ti 500. Day talang tinaybulsak. Masadutak amapan ag-withdraw ije bangko. Ibagam ngamin kadatatang kananang mo tagsalo kag damat. Tapnosan da nga utang. Ay, uwan, auntie. Sige, agyaman ak iti dayto impautang yo. Gwen, sika ka di dahita. Uncle John. Naggapo ka ka din di tabalay. Wen, uncle. Ay, congrats gayam iti panag-graduate mo iti high school. Pasensya ka na. Tas anak-anak kaawid iti napalabas a bulan. Kat, ituloy mo ka diti eskwela ma. Saan, uncle? Agtrabaho akpay. May mayat matlaeng no ituloy mo ti eskwela ma. Ubing ka pay. Sayang ti kinalaing mo. Nagkapumot ni Gwen dito yung balay. Wan, imay imutang iti pag-tuition ni ading na. Ket manungay ti inted mo. Inikak iti 500. Anya, apay, umdas ka di dayjay at pang tuition fee. Makamumutan adanan ang kantatang na amang iremedyo.
kan maysa adan trabaho ni Gwen. Waiter! Yes, ma'am. Ah, Gwen. Dito ka nagtrabaho? Wan, uncle. Nakayungot gayam dayta. Anya ka dito order yo. Anya gay ti servitin ni skwelam, dito'y kamulagayam ngagtrabaho. Sayang jay kwartak ngayon tultulong ko para iti panagadal mo. Auntie. Gusto na itahan bakit? Agorder tapay. Iso asaan nga o mas asenso ti biyagyo. Takas kamuladan na ng kantatang mo. Awan ang muda. Di daw usaran ti utak da. Iso nga gingayt ha. Mamirmiraut dalata. Gusto na itahan kunakmat. Kaya't kuladenggan ni Gwen dagiti bagak. Hoy, Gwen. Awan serbida ito'y atrabahom. Ha? Di mo usaran ti utak mo. Ay, una yun day nga ikit mo. Nagsakit ti pa nagsasaunakan ka. Ni, apay, anya tinapasamak. Ay na, jay ikit ani Gwen. Imay danangan ditoy. Kat imbes nga agorder iti kananda, pinagsasawan nakit din ni Gwen. Imbag kumamot no awan unay ti tao itay. Adupay mat tinakangag. Pasensya kayo na. Diyak ngamin malapdan ti ang sangit. Adupay lang ka diti customers. Awanan. Alas 3 matan. Ala, intayo pa'y kanumangan ko na ni Uncle. Sige, tani. Kasla matalimu daw akong gapo iti bisin ko. Simang, ijay panganan mo't gayam ijay sentro ti pagtrab-trabahuan ni Gwen. Ay, wen manang. Marigatan gamin ang makabirok iti trabaho na. Amayan natop iti inturpos na akurso. Kat manungay ti sweldo na ijay. Di nalainan anusanan ti nagbirok iti trabaho adakal ti sweldo na. Kwa. Pangal daw gayaman. Ingkayabanan dagiti kakadwam ang nagpuros iti sabong. At the noodles nga inlutok, ison ti pangaldawan nyo. Anya? Noodles? Apay, masapol ka di akarne ti siday nyo. Agyaman kayo kit di taadda indasar ko akanan nyo. Ay na, una yan ni Boss Elena. Kasla maibusan iti kwarta, no gumatang iti karni asidaan tayo. Ay, kasla di kan na irwam iti ugali na. Ay, 5 oras tayo ang nagtrabaho. Kastoy lang ti pasangon na. Saan pa'y mat nga umdas para iti 5 angiwat? Ay na, talulaang mat noodles ti linoto na. Ay, saan na bale, tadamot binalon ko. Ay, mabaling tayo apagsasangwan. Ay, ala, sige man nga rod. Tani, ay na. Kasla pang may salaang nga oras a pamigsa daytoy indasar na. Ala, bagbalasang, umuna kayo nga agawid. Mangkita kayo dita iti mabalin nyo nga isupo tapang rabyan nyo. Awan maten customer tayo. Ay, agyaman kami, boss. Taoray saan kaming agluto iji balay mi. Darasan nyo, tapnosan kayo amarabyan. Kaya nagananad kayo, ha? Thank you, boss. Income nga rod agisupong at Ay na, nakaanos ni uncle mo ay dyan. wanya rodan niya. Agpaisupot pa iti pangrabyan tayo. Kasjay at talaga ni Uncle. Naparabor. Iso ang mabinbindisyonan man. Ala, gusto pa'y datar aramidan nyo. Mangan kayo pa'y. Ay na, agyaman na. Kasla maangot ko ti karne. Sagay sa laang ti siday nyo. Umda siguro nday takanan nyo. Tajay mabati, isuntuman ang ti siday nyo inton bigat. Ay, unay kamatan bakit. Kwa, ipapasyo ti mangan. Tasabali man ang ti ilutok no bigat a pagsasangwan nyo.
Si Mang, si kapay ti makaamo kadagiti kakaduam. Taeng kami pa'y agmarket. Ay, sige, Manong. Agyaman kami iti inlutom a pangaldawan, May. Sige nga, Rod. Mapan kami na. Sige, Manong. Ay, una yun ni Boss Elena. Kaslamat ubing ti pakpakanan na. Kat no may sala asak mo daytoy iwat ti karne. Ay, tangiwat mo, Dan. Amangad numanggagda ka. Di da pala nakaadayaw. Ay na, nakaimimot ni Boss Elena. Akas na di na tay kasapulan. Dan. Ay na, sobra ti kinaimot na. Bak nangagpayso. Ngandi na amo matikadwana. Apay, asino ay ti katulungan na itinaglawa agar din na? Saan ka di ada tayo? Ay, bye-bye, Amon. Sana bale, tanasingput-mut ni Manong. Hoy, imot na talaga. No adala ko masabali a panggadag. Ay na, talaga pumanaw akong ditoy. Nana, damag ko kat nangina ti bayad ti sabong ita. Ay na, nakajakpat siguro ni boss. Ay, kasta ka, day. Barang ingato na ati sweldo tayo ita. Huwag nga, Rod. Ay na, adamanan pang riband ko, ha? Simon, umay kayo dito eh. Ayabang dagiti kakaduam. Uy, aday ta. Ito na siguro ti sweldo tayo, ha? Ay na. Nala, umasidag tayo. Oh, dahito iti sweldo yu idi napalabas alawas. Alaun yun, tagawid kayon. Ay na, ayaman na, boss. Agyaman kami, Manang. Sige, mapang kami nga rudan. Ha? Nalabas mat ni boss? Di pa'y matumdas apang date me ni sweetheart ko dahito asweldo. Ay na. Apay, pangusaran na ay ti adu akwartana. Ay na kay mimot. Ay, amangan no nababamot at talaga ti bayad ti sabong ita. Ay, ti ko namkit di. Imot ni boss. Ay, inakid di ag trabaho ijay parlor ti amamok. Ay, may mayat ijay. Pigsamot ang titudo. Wen nga rod ang kan. Iso aman mano ti umay mangan. Ala, kastoy payla ang aging kainton bigat. Uray saan kayo payla nga sumrag. Itad kong tisweldo yung ita. Oh, atoy. Boss, sobra man dayto intedyo. Gusto lang dayta. Ninayunat. Padakkel mat, tikita tayo itinapalabas sa lawas. Kasta ka di, boss? Ay na, dakkel unay apagyamanan ni. Ay, nanang! Ha? Apay anak ko. Anyak napasamak. Nakaragragsak ka, may. Imawag dyan nagaplayak iti trabaho. Nakapasa ka no iti final interview. Ay, kasta ka di, anak ko. Ay, nasaya at ano kasta. Ay na, congratulations. Agyaman ak nanang. Ay nga, agore kayo. Nakapalis kayo mat. Ada ka di pa pananyo? Akwa, anak ko. Mapanak man ija ospital. Inak bisitaan ni Antim nga Elena. Ni, apay? Ada ka di madian na pasama kan kwa na? Ay, nadisgrasya, idi nagbagyo. Idi nakita na kano ang madadadaal jay greenhouse da. Impilit na payla ang tinapan nagpuros ka dagiti sabong na. Ket gapo iti dayta, natupakan iti kawayan. Ay, kaasimat nga rod no kasta. Ay, wun nga rod, naimbag taad na nakakita kan kwa na at trabahador na, kat intaray da ija ospital. Ni, adamod dagiti mangbagbagkat kadagiti agkakanginang alikaman daan ti Elena. Ilako da kano. Takasapulan da tidakkel agatad para iti operasyon ni Antem. Ay, nagkasangan. Wala, sapay ko mga rod agimbag to ni auntie. Wen nga rod anak ko. Ala, mapantan ijay simbaan, tamakimisa ta.
Kat iraman ta nga ikararagan ni Antem. Wan nanang. Ay, nakaimimot nga agpayso ni Elena. Agam itataday dya ospital, dagiti inimimutan na matla, tinakatulong kan kuana. Wan nga rod nanang. Kat sapay lakuma ta makaamiris. Ay, saan anasaya at ti agim-imot? Nasaysaya at itumulong nulaket adda maitulong. Saan mo't anasaya at tinaimot, gaputa na ikay ti grasya adumtengken ka. Agsisin na ranay, tapno naragsaklat ta ti panagdidinanggay, kan panagkakadwa. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgil Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 2. Bayam at isabali ata o ti mangidayaw ken ka, uray gangganaet. Di mo itanok ti bukod mo abagi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Yes! Kunagtumat ngamin, yaya. Siyak man ang titapuan iti klase mi. Siyak ngamin ti kalaingan. Awan makaabak kanya. Ay, kasta ka day, Barbay. Ay, mayat nga rod Ingkay danon ka dadadi kan mamay. Sigurado maragsakan da. Yes, yaya. Ngamsakbay na. I-post ko pa iti Facebook. Tap no maamuan ti amin. Anya? Wan, yaya. Nasken ang maamuan ti amin analaingak. Talagamot ngamin analaingak. Mami, Daddy, siyak man ang titapuan iti klase mi. Oh, kasta ka di anak ko. Ay na, congratulations. Naglaing to'y anak ko. Ket anya ti kayat mo? Intay agpasyari jay bagyo. Wenno, agparti tayo dito'y balay. Kayat ko tagpasyar iti bagyo, Daddy. Tapno ada ipasikat ko kadagiti kakaiskulaan. Sige nga rod, anak. Ibagam kiniyaya Juanita, ta isagana nan dagiti kasapulam. Yes! Isaganam nga rod ang dagiti rumbeng nga alaam. Kang runaan, ti cellphone mo. Ne, kasla da blessing kan Angelo nga anak na ti masabat tayo. Wen, isuda nga paiso. Auntie Blessy, insan Angelo. Amoy ka di? Siyak titapuan ijay klase mi. Iso ngay may kami dito'y bagyong agpasyar. Wow, congrats ka anakan. Wan, mayat da ita. Ituloy mo ti kinagagat ket kinasirib mo nga agadal. Agyaman nak, Auntie. Siga ngay, Angelo. Ada ka di mat awards mo? Kwa? Ala anak, ituloy yun to ti agistorya. Ala, intay gid di mangan iti restaurant. Angelo anak, apay asaan mo nga inbagbaga kanya nga dagayam award mo. Nakigtutak pa'y idi inayabanak ni ma'am mo ang mapantay dya stage. Ay, kaya't kayo nga minasurpresaan, nanang. Nasorpresa ak talaga anak. Congratulations manen anak ko. Uwe, nanang, ilibridak nga rodan iti ice cream, ah. Laklakayan kan ngam ice cream pa'y laang ti kayat mo. Ala, igatangan ka pa'y uray cake. Yes, thank you, nanang. At damat in post ni Insan Barbie dito yung Facebook. Basag man. Congratulations to me. 'Cause I'm the best. Best in English,
Best in math, best in science. Agasam ngayon, insan. Ag-comment man. Congrats, insan. Anak, anya ka di day takit kita Dahito man in-post ni Insan Barbie, nanang. Owen. Nakita kitay dayta. Saan matkit di adakas dayta in-post ni insan mo? Maawatak matkit dayta proud kadagiti awards na. Ngam para kanyag, mas nasaysaya at no agtalinaad ti kinapakumbaba. Nay, Angelo apaw. Apayasan kamot ang makiayayam kadagiti kasinsin mao. Kwa lolo? Dagiday awards ken grades damat ti pag-iistoryaan da. Kasta ka day. Awon gayam. Nakuna ni nanang mao asikakanaw ti athlete of the year ija eskwelaan yaw. Gapo iti dayta. Ikang ka iti allowance mao. Ay, agyaman ak lolo. At-at nga i-guide ko ti panagadal ko. Gaputa ikandak iti allowance ko. Sige, say-saya atem pa iti panagadal mo, apo. Papa, inikamot ka nun ni Angelo iti allowance na. Apay ngay, adiyo inikan ni Barbie. Kat ad-ado ti awards na. Inikak ni Angelo iti allowance na. Tapno dadapay nga i-guide na ti agadal. Imbag kini Barbie nga anak mo tamok nga dutit ited mo nga allowance na. Ngam nasaysaya at matla kumaa. No inikan nyo mat, tapno naragsak di ubing. Nakitak jay post na iti Facebook na. Kit adaw tinangtad iti kwarta kenkwana. Ayun kayam, Grace. Mabalin ka day nga day bagak. Anya day jay, papa. Mayat kuma no sursurwam mait ni Barbie nga agpakumbaba. Sana dakes nga idayaw na tibagina. Angem kasla. Ay na, papa. Apay ka di makibibiyang kayo. No diyo kayat nga ikan ni Barbie iti kwarta. Saan laeng? Nagaduki din nga ibagbagayo. Panawan kayo man laeng. Mami, at the beauty contest ija eskwelaan mi. Sumali at, tamo ka mga bakat. Gaputan na pintas ka nalaingak. Amok nga do ti maatiw ko. Talaga, anak? O sige, suportaran da ka kin ni dadim. Okay, Mami. Mabalin ka din agpaghatangak iti baro akawis ko? Ay katwan bayam, ibagak kin ni dadim. Yehey! At damanan may pasikat ko ija eskwelaan. O sige, anak. Sumali ka iti beauty contest. Napintas ka. Iso arumbang lang sumali ka. Yaya, napintasak iti daytoy ang make-up ko. Saan ka di? Iikwa. Kasla na puskul unay, Barbie. Ha? Saan, Yaya? Kastoy ti uso ita. Kasta ka de. Ngam kasla may-mayat, no saan mo unay apuskulan. Anya ngay kumati amuyo. Apay-pay lang amin nagdamagak kada kayo. Awan mo ti amuyo maipapan iti kastoy abanag. Ibagbagak lang ti pudno, Barbie. Agsarden kan, Yaya. Awan ti amom, iso asumarden kan. Congratulations, Barbie anak. Uray fourth runner-up ka na si kalat ta tinangabak para kata kami. Agyaman ak, Mami. Mabalin ka di nga agawid tayon. Madi ngamin tirik na. Sige anak, ibagak ka ni Yaya nga laanan dagiti usar mo. Apay, di mo kaya ti makipicture kadagiti kakadwam anak isalip. Nasakit nga rod ti ulok, Mami. Apay adi kay makawawat. Sige nga rod anak. Agawid tayo nga rodan. Apay analiday ka nga yan ako. Diyak maaklon ti pan nakaabak ko, Mami. Kasano anaabakak? Katsyak mati kapintasan. Kan kalaingan kada kami amin anak isalip. Mas naawak nga ron. Amangan mo't no napasuksukan dagiti judges. Ma'am, makibiyangak man Ay, panagkunakot saan mo't akasta, ma'am. Nalalaing kan napipintas mo dagiti pada na matlaang contestant.
Agpaisutin ako na ni Yaya Juanita. Itapay lang matiyo mo na apan nakisalit mo iti beauty contest, anak. Katsapay ko ma, tagbalinda ito'y akabada sa eleksyon para iti masakbayam. Agpaiso ka di anak, tinadamag ko ka ni teacher mo. Anya day jay nanang? Nangaba kayo kano iti ay ayam nyo asipaktak raw. Wala nang. Apay asan mo ngayon bagbaga kanyak? Amok amamon yung tumatlaang nanang. Si kakit dimot. Kay kayat nak asor-sorpresaan. Lolo, apay pinaya-bandak diti balayo. Ay, napok. Umay katarakupan ka man. Apay ka di, Lolo. Anya ti mapaspasamak. Naku na nga mintinam. Nakayawid kayo iti gold medal. Tada kayo ti champion iti sipaktak raw. Iti naangay apalarong pambansa. Ha? Win, Lolo. Naibagagaya man ni nanang kada kayo. Anya ti kayat mo. Agparti tayo kaday. Kayat mo tagpatarpulin tayo tapno maamuan ti amen. Ha? Ni Lolo mat. Sanen. Humanayin kanyak nagsasango tayo amangan kada nanang. Sige. Nuday tati kayat mo, apo. Mapantayaw ka no iji ayanda papa. Anda ka no paskan. Apay? Anya ti okasyon? Ni Angelo, nakayawid iti gold medal, idi napalabas a palarong pambansa. Ni, awan mat na ibagbaga ni Blessy kanya. Ni, anya day jay, daddy? Awan mat tinakitak nga impost ni Insan Angelo iti Facebook? Amom matem je kasinsin mo. Saan anahiling agpost iti Facebook. Malaksid ama nagbabain. Napakumbabapay. Naglaing kamot gayam nga gayayam iti sipaktak raw ang jilo. Nabuyak di nag-viral ang video yaw. Ha? Agyaman akman ng Juanita, ha? Nalaing namin jay coach me. Video? Anya a video na ita, yaya? Daytoy man o kitaam. O daytoy na o kitaam. Naglaing agkugtar ni Angelo. Uray no nalaing nga agay-ayam. Ngam nalalaing aklatan no ijay iskwilaan ti pagsasaritaan. Nangat nga to nga amang tigradok ngam ni Angelo. Wen, podno ti kinunam, insan. Blessy, malagip ko ididatapay laang tagi sa eskwela. Kas kamulakin ni Angelo. Apay anak ko nam dayta, Grace. Uray kasano kinadakkel kan kinadot ti achievements mo. Saan mo nga iparparamag. Aging gaita, nagtalinaid ka anapakumbaba. Kat dayta akababalin ti insurum kini Angelo. Wan, podno dayta. Dayta ngamin tinaisuro dagiti naganak ko, Grace. Naamiris ko nga adda nagkurangat kini Barbie. Kat manipod ita, isurok ngagpakumbaba. Agyamanag, Insan Angelo. Ha? Natignay ti pusok iti imbinglay mo itay iti fellowship tayo. Nga oray anyaman ti ma-achieve mo iti biyag. Saan arumbang nga iparparamag mo? Mas pilyam adag iti daddo maatao ti mangidayaw kan ka. Dayta ngamin ti kanaan nga isursuro. Kan ipalpalagip dananang kan tatang kanyak. Iso nga ita, sursurwak na ti agpakumbaba. Kan saan ko unay nga ipanakkel ti bukod ko abagi. Insan Barbie, Nakababain gayam ti ugalik, Insan Angelo. Manipod ita, ikarigatak ti agbaliw. kat ibagakmat kan ka, insan. Ti kinasaya ti ugali, kan kinadalos ti puso, ti makuna, a kinapintas. Tinaparamag a tao, kat maibabain. Ngam tinapakumbaba, kat maikan iti parabor ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan.
Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones Di Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.